Oh, come on. Kae keloro kuhe. Nawat diniwala ya daun sul ka jamboknya. Tinggi sekali kurang. Ih, goblok kaliku. Ih, bibar ada boleh diri. Malah kurodo. Iku hatu cikali. Magi langsung kok gorang. Tasela kamu tahu. Agama juga malah kuro. Ikay walangi daw keloro ambonnya ako. Silo nga sa kaju Cina. Asal ko lupa deh. Dito ni polo buko. May polo buko na yun. Taluro to ni beha ko taro hi. Mana kapag kita makuta. Paku ka pa eh. Pakatulu-tulula dan no ikot Daripada ilalang hindi na ito tawe. Mana kakutang loy pamer. Ilalang itu kutang hitaro tanay sa liwag. Lo tak tu pwede ito panakuta. Lalo na pa de. He. Ito na ko pega kero dito ng tuboti. Eh. Mana kalau si kumoti na puro na boting. Pati na lo boting eh. Ano pa ito gali pa. Hindi man maagaro. Kampay lo. Ilali pa eh makunrani. Magkunray di kali. Yo makunray. Aga mo lo ka mega. Eh? Aga mo alo kamay. Lo ka sa kaju-kaju anu ke loro. Kali. Luntur ni gentu. Ubali sebenarnya pero taminya. Apa lu pakai? Ubali ke loro sebenarnya ya cikali. Maka naman ng kilo ito na balo. Mako kita mak bisnis i. Ay, kamu lang mali. Kalau meli. Kaya kaya mali. Jangan. Rena? Tapi ko are mo cikali. Iri kan may tanong cikali. Ba. Pagkatulu-tulo na ko tani tayo. Kok lupa sih kan? Iko tanang malah. Ya. Tagi pa ya. Ambo na, terus sige. Oh, lo kesapara buci kali. Gimana? Lepas si bawa Cina ya, iya pak. Naku jila deman re kajur guna keloro. Rajin na to ngutu pa di lakay ni cikali. Oh, ba. Ano lakay ku tes itu gara-gara aja apa? Baik deh. Main reminis. Awi, henrete ka. Main reminis. Oh. Tanya nak apa sih? Kan. Kamu mau dikata apa? Aja. Oh, ada Malah bayi mah ala aku. Enak ni ratus. Wah, tania tu. Enak keluarga. Wah, tania kalau lo berdua itu. Wah, iyo. Bani. Assalamualaikum. Salam. Ih kaki. Digabar ko eh. Heh. Sama pun lo berka, no ku berek miku bolai. To capu toy. Iya aku pa eh. Mana bawang? Bi, jago tapi tepanai. Iyo, dia cepat. Iyo. Alimbu bukan taruh. Siapa? Kapita aja ko eh. Mak nuna. Oh, gimana? Kamu tak jengi koi kamu li. Kapan dulu? Agak memang gak boleh nalar. Lupa koi si Bama. Kata pana aku cikali. Ya na, tu be cikali. Kamu tahu ya di? Ayo tahu ni nak.
Betul di. Iya malu apa dia? Tempat tambah cik dia. Huh? Ada mbok naro kasih. Mbok nanu nah. Malaya mantap. Mbok na setia tu biasa mbok na yang. Sudah tikungan ada. Baik deh apa cik. Macam tu patu tu aro anak aku cikan. Macam. Mata mana ringki. Isi agar cikali. Kita lupu lah cikali. Siapa siswa? 20 serat. Wah, gini kan oleh kau. Boleh cikali lalu guru. Wah, pak dia itu lah itu. Yang penting cikan. Ringki. Oh, Mana kalau patah makan unu wah mati nih ya. Mah kita mun rewo ka. Kita aja lah kain nu cikali. Mela ko magala kay ku. Tanya barana. Mereka marana siapa? Anu terbuna sepak perto kasih dia dah. Awi wareto no kelo lo to por bu aga payai. Nah, kalau kasih cikali sih. Suruh lah kay no sapar ko rebu. Berarti ya kasih. Pajai malakay. Bene na. Ya bay neno. Ya, taman tadi bagi. Liso na pa eh. Liso no ya. Dari liso na. Liso no. Oh, ada pecah dengan ku. Rugi ka. Tiga nih pai ambok ni Artos ya. Dia yang terpaksa dinalo karena dia panan reo-reo. Artos. Artos. Hai. Kamera nak. Aga. Lo kako sampai ambok no pak lo kenas tu sapar bukur mai bulona. Tahu Mana ke kuburan atau? Apa itu mau ada nama kedai lo ko sampai ro. Kati ko na. Baku kan PS apoy na. Aga eh. Di garap bungi runtu Iko hatu ya. Dia naik seka. Bene ko kada lo kakak mai. Ni sana nano ko ya sapo. Oh, perusahaan itu apa? Kenalo ko ya. Ih, main. Jadi anu muda sikir lo sapu. Tanya nak mudah kira di. Sudah sengi. Iya. Rama tangnya. Aku Ramadan. oh, cocok nih. Jar. Ngombali lo sapu nih. Mau pasti bangku. Ang tahu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ki Om? Jangan panggil lo. Masih muda ini. Panggil kakak saja. Huh? Kakak lo. Ada pepatah mengatakan tak sayang maka tak kenal. Terkenal maka tak sayang. Oh, Tak balik. tak Bisa boleh. disapu. Wah, Jadi kenal lagi dulu. Ramadan. Widih. saya bisa sih. Ramatang. Kakak Ramadan. Kakak Ramatang. Kembar nih Kak. Tidak. Mbak kembar tapi beda ibu Iya. sama bapak. Bapak juga. Dari mana Ki? Dari tadi nih. Sapu jago tuh. Jago tuh. Iya kan sila ngira cibi. Maksudnya Dek, di mana lah mata? Huh? Oh di atas sana men. Jangan bilang om kakak. Pak kayak Om. Tidak, kita ini masih muda. Ya betul nak garap bunai. Tuh belah memang kayak Om. Ada nak saja enggak. Itu kan enggak ada bi. Aga. Jak mau popo kemak mau kedah. Kok gak isi bawa makun rena? Mak kedah aku tuh diterima sapaan we. Iya dek garun tuh bung. Paruka. Riba ya udah. Tiga pe dulu di. Lami gede dicari sama bapak aku tadi. Oh saudara kata. Iya. Oh. Iya. Iya apa di? Wah. Adekku tadi. Di atas mana kita tinggal? Kenapa nabi deh? Wah, ini. Betul, Anak- tak curi. Sapu. Iya, di. Bersaing secara sehat. Huh?
trending yang tren sekarang ini anak muda sering pakai begini. Sepatu satu, sendal satu. Anu plan dulu deh. Jangan dengar itu deh. Sayamu. Nomor HP tak paling. Awin ndak bisa kak. Enggak pak, yang penting kan nomor urut ya lah. Kenapa ndak bisa deh? Anu. Mama ayah mi pulang. Itu ada mi suamiku. Suku tani kasih Coba di depan aku dah. Rugi kak. Kalau bisa pulang tuh dekat jerunya. Maka dipai. Dia jadi selingkuh sapu kau mapakun. Nah beli asan resel.